Alright, Muscat is in the house. Okay, kali ni tak ada reaction video. Just nak simbang-simbang jap lah kan. Dah berapa hari tak ada tak ada buat reaction, tak ada buat video ke apa. So macam biasa jugalah kan. The clash between Dr. Nasir dengan Zeniatan. Okay, sekarang ni tak salah Dr. Nasir tengah live lah, tapi benda yang sama lah kan. Benda yang sama. Dia ulang. Saya ulang. Tadi ada tengok jap lah kan. Tiba-tiba aku tengok lah kan. Baru bangun. Tiba tengok dia tengah live, dia tengah tunjuk dia punya I think payslip lah. Zaman bila payslip ada kertas kan. Sekarang payslip semua I don't know lah. Aku tengok dia tunjuk dia payslip. That was the year 2020 lah. I think according to him is before COVID lah. Okay. In the payslip dia letak ada title Locum Voucher. Locum Voucher. And then ternampak address lah dekat mana ni. I think the klinik dekat no bukan the klinik lah. The klinik he used to work was dekat Batu Cave, Darul Ihsan. Mungkin siapa yang tengok ini video bila aku dah upload, korang boleh search Google lah. Batu Cave, Darul Ihsan. Aku akan recall the full address. Korang boleh nanti korang boleh tengok lah lepas video lah kan. Boleh lain lepas video tengok lah. Dia tunjuk dia punya payslip. Satu hari RM550. Dia kerja what time lah. 9 to 4 and then 4 to 10. 9 to 4 to 10 I think around 11 hours. 11 hours. Not bad. Dahsyat lah. Tapi locum apa Locum tak salah aku dia kirakan macam if I'm not wrong is it dia macam a relief, macam security dia macam dia bukan dia permanent site dekat satu tempat tu as a security. Dia kirakan macam floater. Is it the same as the terms? Macam doktor dia bukan permanent doktor, dia panggil macam relief doktor macam itu. Is it? Korang boleh komen lah. Tu locum tu macam mana. Yet again Zaini pun ada buat video, and then dia ada a few channel dia lah. So semalam dia ada buat video juga, tapi a very long video. I think it took around more than half an hour. Okay. So dalam video tu dia kata dia kena urut. Ada orang ada WhatsApp dia lah kan. Ada orang WhatsApp dia kan bila nak datang Singapura kan. Dahsyat lah. Macam mana tu orang tu dapat nombor kau tu? Zainiatan. Dahsyat lah. And then sama jugalah dia punya modal dia. Suruh Dr. Nasir jawab tentang radikulum. So dia emphasize lah. Dia emphasize dalam, kalau korang tengok dalam video radikulum tu, Datuk ada cakap so Yati lari something like that lah. Yati ada bawa lari Yati lari dengan Numan lah. So radikulum emphasize tak, dia ikut Numan.
Something like that lah. So Zaini tekankan lah, dia emphasize lah on that phrase lah. So modal modal dia macam itu lah. Si Zaini punya modal macam itu. And then si Dr. Nasir pula dia punya modal yang terkini lah, a few days ago, dia punya TikTok channel. Not dia punya his TikTok channel, his account lah, tapi he's using Zaini punya nama lah, Zaini Atan yang aku pernah post dekat aku punya YouTube tu. So one of the video that he uploaded, okay, so called went viral lah. I think berapa K 100K plus lah. So the video consists of Zaini tengah meroyan ke apa tentang mangsa. And then it is a edited punya video, ada compile lah. So Dr. Nasir ada edit sikit lah. So dalam video tu dia meroyan tentang mangsa ke kan. And then dia sebut nama Bro Rafi. And then eventually mangsa pun ada bersuara, ada confess lah yang mangsa tu tidak di-kidnap. Dia pun ada sebut Bro Rafi dengan Bro Rabi, if I not wrong lah. So aku not in the mood to buat reaction masa aku tengah baring-baring lah. And then to be honest, kalau aku nak react ni, aku nak kena ada aku punya apa ni, aku punya sound card lah, to talk. And then have to use another phone lah. So sekarang aku just use aku punya phone to record lah tengah baring ni. Tarat. So itu je for aku punya video for today. Alright, I will keep you update tentang bro Zan pula, salah sasul. I will keep you updated tentang these two gentlemen, Zaini Atan dengan Dr. Nasir. Okay, alright, that is all for me. Muscat is out. Bye bye.